Iki ni ikiganiro gikomeye cyane aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaganiye n'igitangazamakuru First Post, aho baganiraga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufatira igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuganira rero ku bibazo bamubajije, aho turagenda dusemura ibibazo n'ibisubizo, aho umunyamakuru yatangiye amubaza ati: How was your journey here? Of course, I know that there have been some difficulties, but did you make it here okay? Yes, I made it through Addis Ababa. Urugendo rwanyu rwagenze rute? Muza hano, nzi ko habayeho utubazo duke mu ngendo, ariko se mwahageze amahoro? Olivier Nduhungirehe ati: yego, nahageze amahoro, nanyuze ya Addis Ababa kandi nageze hano ku wa mbere, kuko mbere ya Listen and Dialogue twari dufite inama ya komisiyo ihuriweho n'u Rwanda na guverinoma y'Ubuhinde. Iyi ni inama isanzwe uhuza guverinoma zombi kugira ngo tuganire ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Umunyamakuru yagiye ati: ni byiza cyane, reka tubanze tuganire kuri ubwo bufatanye bw'ibihugu byombi. Nk'uko mubizi, ubufatanye hagati y'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika n'Ubuhinde bugenda bwiyongera. Mubona ubu ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde uzaba bumeze bute mu myaka iri imbere? Olivier Nduhungirehe ati: ni ubufatanye bukomeye cyane dufitanye. Tuvugana, Ubuhinde nicyo gihugu cya kabiri gishora imari nyinshi mu Rwanda, hafi kugera kuri miliyari 500 z'amadolari y'Amerika. Twizera ko ubufatanye bushobora kurushaho gukura, cyane cyane mu nzego Ubuhinde bufitemo ubunararibonye n'inyungu zihariye, nko mu nganda zitunganya ibicuruzwa, ikoranabuhanga ry'itumanaho ICT, ndetse n'udushya mu ikoranabuhanga rya digital. Izo ni inzego zifitiye u Rwanda akamaro cyane, kuko twashoye imari mu kwigisha abantu ubumenyi bwa digitale, mu guhindura ibikorwa byacu dukoresheje ikoranabuhanga ndetse no mu nganda. Impamvu nuko muri Afurika hakiri ikibazo cy'uko twohereza hanze ibikoresho fatizo gusa, ibyo bita raw materials, bitongerewe agaciro ku mugabane wacu. Niyo mpamvu twizera ko amasosiyete yo mu Buhinde ashobora kudufasha cyane mu guteza imbere urwo rwego rwo gutunganya ibicuruzwa, tukabyohereza twabyongereye agaciro hano iwacu. Umunyamakuru yahise akomeza ati: nibyo rwose, iyo turebye iterambere ry'u Rwanda, imibare irigaragaza, ikabigaragaza ko ubukungu bugenda bwiyongera ku kigero cya 7% kugera ku 8% buri mwaka. Nize nzego z'ingenzi zituma u Rwanda rukomeza gukura, rukaba imbaraga zikomeye muri Afurika. Nduhungirehe ati: urwego rwa mbere runini mu bukungu bwacu, no kuvuga ngo GDP yacu, ni umusaruro mbumbe, ni serivisi. Twashoye imari cyane muri urwego rwa serivisi, ariko kugira ngo rukure neza bisaba no gushora imari mu baturage bacu, cyane cyane urubyiruko, kugira ngo tugire abakozi bafite ubumenyi buhagije bashobora guteza imbere uru rwego. Twashoye imari no mu buhinzi, cyane cyane mu bukangurambaga no kongera agaciro umusaruro wabwo binyuze mu nganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, agro processing. Twatangije gahunda twise Made in Rwanda, igamije gutunganya no kongera agaciro ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda, kugira ngo tubashe kubyohereza ku masoko yo hanze no kugabanya icyuho kiri mu bucuruzi bwacu n'ibindi bihugu. Dufite kandi ubukerarugendo, nabwo ni urwego rukomeye cyane mu bukungu bwacu. Hari n'uruhererekane rw'ibikorwa bizwi nka MIC, Meeting, Incentives, Conference and Events, bisobanuye kwakira inama mpuzamahanga n'ibindi birori bikomeye. U Rwanda rukomeje kwakira ibikorwa byinshi mpuzamahanga, kandi ubu umujyi wa Kigali ni wa kabiri muri Afurika mu kwakira inama mpuzamahanga, ukurikira Cape Town. No kuvuga ko twashyizeho urusobe rw'ubukungu rugamije gukura abashoramari, ba mukerarugendo, ndetse no gutunganya ibicuruzwa byacu imbere mu gihugu, kugira ngo tubashe guhangana ku isoko mpuzamahanga muri iyi si turimo. Umunyamakuru yahise akomeza ati: bwana Minisita w'Ububanyi n'Amahanga, nk'uko mubizi umwuga wanyu w'ingenzi ni diplomasi y'ububanyi n'amahanga. Ndashaka kureba uko politiki y'ububanyi n'amahanga ihura n'iterambere ry'ubukungu n'uburyo ibyo byombi bifatanya.
Olivier ati ibyo byombi birahuzwa cyane mu by'ukuri. Ku Rwanda icyo twibandaho cyane ni diplomasi y'ubukungu, economic diplomacy. Tuzi ko u Rwanda ari igihugu gito kidakora ku nyanja, icyo bita landlocked country, kandi kikiri mu nzira y'amajyambere, giherereye mu mutima wa Afurika, ariko dukeneye ubufatanye n'ibindi bihugu. Icya mbere dukeneye ubwiyunge n'ubufatanye mu karere duturanye, kugira ngo habeho ubwisanzure mu kugenda kw'abantu, ibicuruzwa ndetse na serivisi. Ariko uretse ubufatanye bwo mu kirere ndetse n'ubwo ku rwego rw'umugabane binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, turacyakeneye ubufatanye n'ibindi bihugu ku isi. Dukeneye ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze gutera imbere. Mu Rwanda filozofi yacu si ugukomeza gushingira ubukungu ku nkunga z'iterambere ubuziraherezo nk'uko byagiye bikorwa kuri uyu mugabane kuva ibihugu bya Afurika byabona ubwigenge hashize imyaka irenga 80. Icyo dushaka ni kuva ku nkunga tujya ku bucuruzi, transition from aid to trade. Turashaka kuvugurura ubukungu bwacu, kuvugurura imikorere y'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo tubashe gukurura abashoramari, bityo tubashe gucuruzanya n'abafatanyabikorwa bacu bari mu Buhinde n'ibindi bihugu byo ku isi. Abanyamakuru ati ni byiza cyane, ariko kandi hari amakimbirane mu karere amaze yagaragara. Vuba aha twabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano bamwe mu basirikare bakuru. Mwabitangazaho iki? Cyane cyane nyuma y'ibirego bivuga ko u Rwanda rufasha kandi rugatera inkunga umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier Nduhungira ati iyi ni intambara imaze imyaka myinshi, irenga imyaka 30 nk'uko mubizi. Mu 1994 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu 1 miliyoni bishwe mu mezi 3 gusa, mu gihugu cyari gifite abaturage barenga 7 n'igice icyo gihe. Icyo twakoze mu Rwanda nuko tutemeye ko amateka mabi yadusiga inyuma, cyangwa ngo dukomeze kubaho turi imfungwa z'agahinda n'ayo mateka mabi. Twafashe icyemezo cyo gukomeza kubaho no gutera inkunga. Icyambere twakoze no gutera imbere, icyambere twakoze ni ukwiyunga no kongera ubumwe, kuko jenoside yasize inkovu zikomeye mu baturage. Ariko kandi twabaye icyemezo cyo gutekereza no gukora ibintu binini. Twavuze ko tutazasubira gusa kukongera kubaka ibyari byarasenywe cyangwa gusana ibyari byangiritse, ahubwo twafashe umwanzuro wo kuvugurura ubukungu bwacu no guhindura imibereho yacu, ku buryo u Rwanda uyu munsi ruri ku mwanya myiza mu bipimo bipima iterambere ry'ubukungu muri Afurika. U Rwanda rukomeza kugaragara mu bihugu 3 bya mbere mu bipimo byinshi mpuzamahanga bipima iterambere n'imiyoborere myiza muri Afurika. Ibyo twabigezeho mu gihugu cyacu imbere, ariko ikibazo dufite ni uko hakurya y'umupaka mu gihugu duturanye nacyo hari abakoze jenoside, barimo umutwe w'interahamwe ndetse n'igisirikare cyariho icyo gihe. Abo bose bahungiye hakurya y'umupaka kandi ntibigeze bamburwa intwaro n'umuryango w'abibumbye UN wari uhari icyo gihe, cyangwa n'izindi ngabo z'amahanga zari zihari, ahubwo barabakiye, barafashwa kugeza naho ubu bamwe muri bo bari mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abo bagiye bagaba ibitero ku Rwanda mu myaka 30 ishize inshuro nyinshi. Niyo mpamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo kugira ngo rwirinde ibyo bitero. Bityo rero turi mu mimerere igoye, aho ku ruhande rw'u Rwanda turimo gukomeza gutera imbere no kubaka igihugu, ariko hakurya y'umupaka hakaba hari umutwe w'abakoze jenoside ushaka gusenya ibyo twagezeho, ugakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Niyo mpamvu u Rwanda rwagiye mu biganiro byabereye i Washington hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije gukemura ibyo bibazo by'umutekano. Mu mwaka ushize ku wa 27 Kamena twumvikanye ku masezerano y'amahoro arimo guhagarika imirwano ndetse n'ingingo z'umutekano zigamije guca intege no kurandura uwo mutwe tuvuga.
kugira ngo u Rwanda rubashe gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka. Ariko aho kubahiriza aya masezerano twabonye ibitero by'indege byiyongera, birimo indege z'intambara n'indege zitagira abapilote drones byakozwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo bitero byibasiye umutwe wa AFC M23, ariko nanone byibasira abanyamurenge aribo banyekongo bafite umuco n'ururimi by'u Rwanda. Ibyo byaje gutuma umutwe wa AFC M23 wongera nawo kuba usubiza, ku buryo igihe twashyiraga umukono ku masezerano ya Washington ku wa 4 Ukuboza, twari turi mu gihe cy'imirwano ikomeje. Twari twaburiye abahuza n'umuryango mpuzamahanga ko ibintu ku rugamba bitari byifashe neza, ariko nubwo twabivugaga baratsimbaraye ko tugomba gushyira umukono ku masezerano ku wa 4 Ukuboza. Nyuma yaho umujyi wa Uvira wafashwe na AFC M23, maze bituma habaho imyitwarire ikomeye yo kunenga u Rwanda iturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku bandi bagize umuryango mpuzamahanga. Ariko ibyo ntibyita ku ishusho rusange ikibazo twari twaragaragarije umuryango mpuzamahanga mbere. Ku ruhande rwacu ariko turakizera amasezerano ya Washington, kandi twizera ko umusaruro w'ibiganiro bya Doha, kuko amasezerano ya Doha ari igikorwa cy'imbere muri Kongo gihuza umutwe wa AFC M23 ari nawo mutwe w'abanyekongo ndetse na guverinoma ya Kongo. Bityo rero u Rwanda rwiteguye gukomeza gushyigikira abafatanyabikorwa bose kugira ngo amahoro arambye aboneke muri aka karere. Umunyamakuru yahise agira ati, nk'uko mubizi nyuma y'itangazo rya Amerika habaye imyitwarire yo kutishimira ibyo bihano ku ruhande rw'u Rwanda. Ese mwumva Amerika yarabakozeho mu buryo butunguranye, kandi mubona ibyo bihano bishobora kubangamira gushaka amahoro arambye? Ndongera hati mu by'ukuri bishobora kubangamira, kandi si ubwa mbere u Rwanda rufatiye ibihano nk'ibyo. Muri 2012 na 2013 nabwo habayeho ibindi bihano mu gihe cy'intambara ya mbere ya M23. Icyo gihe habaye imirwano ya mbere yarangiye muri 2013 binyuze mu gukemura ikibazo mu buryo bwa gisirikare, ariko impamvu nyamukuru yateje izo ntambara ntizigeze zikemurwa. Niyo mpamvu iyi ntambara yongeye kubura nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira no Gushyingo 2021. Ku bwacu rero icy'ingenzi ubu ni ugukemura imizi nyamukuru y'iki kibazo kugira ngo iyi ntambara irangire burundu. Ariko ku Rwanda mu 1994 twahuye na jenoside iteye ubwoba cyane. Iyo twumva ingengabitekerezo ya jenoside, iyo twumva amagambo nk'ayo yakoreshejwe imbere ya jenoside, nko kwita abatutsi inyenzi cyangwa udukoko twa mikrobe, ayo magambo aracyakoreshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubu, ndetse rimwe na rimwe n'abayobozi ubwabo bakayakoresha. Niyo mpamvu tubifata nk'ikintu gikomeye cyane. Ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ntibizongera kubaho ukundi. Tuzi neza uburyo twababaye, kandi tuzi ko tubayeho mu kibazo cy'umutekano gishobora kudushyira mu kaga bitewe n'ingabo n'imitwe iri ku mipaka yacu. Iyi mitwe irimo FDLR, umutwe wavutse ku basize bakoze jenoside ushyigikiwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi b'abacanshuro, abo ni abamerceneri. Ku butaka bwa Kongo hari abamerceneri bo muri Colombia ndetse n'abandi baturutse mu bindi bihugu. Hari kandi ingabo z'u Burundi, hari n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Iri huriro ry'imitwe mibi ryiyemeje guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse bamwe muri bo bavuga ko bashaka kurangiza akazi ko mu 1994. Ariko ibyo ntibizigera bibaho, ntabwo bazigera bigeraho. Niyo mpamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba zo kwirinda no kwirwanaho, kandi rukomeje kurinda abaturage barwo n'imipaka yarwo. Umunyamakuru agira ati, mu magambo make, kubera ko igihe kiri kudushirana, ese umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango yo muri Afurika bikwiye gukora byinshi kurushaho kugira ngo bikemure iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Kandi se Donald Trump yaba ari we muntu ukwiriye gufasha kurangiza iyi ntambara? Duhungira hati, mu by'ukuri igihe intambara yatangiraga n'ibigo byo muri Amerika byabanje kuyifata mu nshingano yo kwikemura.
mwibuke inzira y'ibiganiro bya Nairobi yari iyobowe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Hari kandi inzira y'ibiganiro bya Rwanda yari iyobowe n'umuryango mpuzamahanga w'ibiyaga bigari kandi iyoborwa na perezida wa Angola. Kubw'amahirwe make izo nzira z'ibiganiro ntizatanze umusaruro, zatsizwe kubera ko inzira ya Nairobi yari igamije ibiganiro hagati y'impande z'abanyekongo ubwabo. Perezida wa Kongo yafashe icyemezo cyo gukura M23 muri ibyo biganiro. Nyuma yaho yanahisemo kwirukana ingabo z'amahoro z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zari zoherejwe hashingiwe ku cyemezo cy'abayobozi b'ibihugu byo mu karere. Icyo gihe inzira ya Nairobi yahise ihagarara burundu. Inzira ya Rwanda nayo ntiyigeze igera ku musaruro kuko Perezida Tshisekedi yanze kuganira na M23. Nyuma yaho yahisemo gusaba Emiri wa Qatar kuba umuhuza muri icyo kibazo. Ni Perezida Tshisekedi ubwe wasabye Emiri wa Qatar kwinjira muri uwo murongo w'ubuhuza. Nyuma yaho kandi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afatanyije n'abamufasha mu bikorwa bya lobbying i Washington, agerageza gutanga amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo akurure uruhare rwa Washington muri iki kibazo. Ariko intego ye si uko Amerika yaba umuhuza, ahubwo yari iyo gufasha igisirikare cya Kongo kurwana na M23 ndetse no kurwanya u Rwanda. Ariko Amerika yafashe indi myanzuro yo gushishikariza impande zose kuganira kugira ngo haboneke umuti w'amahoro, ari nabyo twakoze. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo uri kongera kwinjira muri iki kibazo. Hari inzira y'ubuhuza iyobowe na Afurika, iyobowe na perezida w'inama ya Togo Faure Nyasimbe afatanyije n'abahuza batanu bose bahoze ari abakuru b'ibihugu. Twizera ko igihe kigeze muri 2026 ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe ufashe mu gushyira mu bikorwa ibyo byemejwe. Ntidukeneye indi nzira nshya ibiganiro, dusanzwe dufite amasezerano ya Washington ndetse na Doha Framework Agreement. Ntidukeneye andi masezerano mashya kuko ayo dufite ahagije kandi arambuye. Icyo dukeneye nuko EU yitwara neza kurushaho, igafasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano kuko bishoboka ko hari amakimbirane menshi ku isi muri iki gihe, bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Qatar bashobora kuba bafite ibindi bibazo byinshi bituma batabasha gushyira imbaraga nyinshi muri iki kibazo. Umunyamakuru yahise amubwira ati nibyo rwose hari byinshi biri kuba mu isi muri iki gihe. Bwana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, murakoze cyane kutugezaho ibisobanuro birambuye ndetse no gusobanura politiki y'u Rwanda mu bubanyi n'amahanga n'iterambere igihugu kiri kugeraho. Nduhungire akabahise amushimira ati murakoze kuba mwadutumiye. Umunyamakuru nawe ati murakoze. Maybe the United States and Qatar may have attention elsewhere. Absolutely, of course, lots going on. Foreign Minister, thank you ever so much for providing insights and also explaining more about Rwandan foreign policy and also the growth within the country. Thank you. Thank you very much for inviting me.